Sports Association ini. So palwa jo ito the first edition Poumai Veteran Football Tournament. Hana hai taishi televei pujuba zonera ka surama kalo poe. A hai chesu ni ito ni so khuluvei buju jo ito the opening ceremony chief guest sopi buju ito Shri Losii Dikho Hon'ble MLA 48 Mao A. Welcome so aliro jovi ito Poumai na habaju veteran sports tournament ali football tournament ali bue kabla ni daule dini ito executive mato meeting so pelehi ito hai dauju ti ja hana hai kabla dau ko ge dini bue meeting so a pha telehi hai varu shone hola haloni program ta talihi ta ko ta kheni hai baju function ta hai bue pama suju da pa shone hola halo Delhi law, even ito district moju okrul hi kutte taju hai kema pai jul kai ito hai ka kini daule dini jo ko kai ito hi rakovi suju ito hi sesoro buju veteran players my ali senior most veteran players my ali hai challa lo ni ne zpi thepe ni zama ali ni pauju ki hai lailo shiu di jo haro bu di sani Nini pancha dar kalure dini ito zikho biju posu biju zresu biju ito RS Abel ne chapoyo dini ito ni pau khai ke ja Abel ni challa lo ni sigi khai ke ini cholo ju spain ito association executive ma to ni cholo ju hai kau bai phana di choe salo za zmale ni le pau ke ni paulo za lai pai moe di ju hana pe vetelo ni ja Abel pe hai pha khai ke dai sun so pui mo lage ivele so play tine pawai wan ni to hai ze kho biju yu bi chief guest hana hai ka lo pa mo sha lo ho ne hai biju ta ve lo pui wa zani pu ka lo pawe tai le ta tai shoe do do ju ni to ne pai ju hai daily function ali khelo lo ni khai ku hi sa hai Poumai vi hai biju tournament ali za velo mo shilai tine pu hai da khai ku jo to hi velo ne về giờ khâu ju ito vi goju tournament football tournament hana hi về lo poi wa zani ito hai puka lo parai sepe ni jo presentation or chi do su ju word of thanks ti jo hai voi she hai ne lo kho bale shu ni ko bale mai so pele ti ha ma po ti ira ka so kho pe swani jo ito executive mai ho hi ni soda biju pu ve lo poi wa zani bue zhe kou ju le shi ju di ju hana na ti li dai sho bi ma ito ni bue pui ji su lai se ni na su da bi du lo zhe ito ho hi jo ta ve lo bi ju ito we advisor mai ho hi ni ito pp ronald pu pa ma ni gift hana ha ka pui su lai pp ronald hai ta pa lo ni ko gift hana ha ito honorable chief guest pull up lo kalai sir please kalau sore ito we gift hai o ta tali solen boy ki hi vau khai lo vi ju velo hai bi ju Poumai veteran sport football tournament hi velo e ju pu ki hi khai lo vi ju na tili te di pu ta khai ki family ko le ni
tàu số xí khá bị mà ít đó này vốn nợ đi vào ali bị bể cái rồi sa kinh bộ bị bắt này hai chế số này ít đó Joe guest of honor số bị biju ít đó Inauguration này ít đó Poumai na bay Shri Joram Koveo President SDOAM Pio hai Inauguration này SDOAM hero ít đó Poumai na này President ali soe sani ít đó hai baju sports ali tournament ali biu ki za pio accuse district hi apex body apex organization hana hai pio accuse pama guest of honor so ze dini ito ni phalo ni pio pauju ki pio chaju ki ha isole au dini pio ne sa shoni le pe ni pio jo ta velo ito vi guest of honor hai so pio wa ni pio ka lo pawe sani jo pio hero ito ni sa shuju velo pio ba ni pio gift le pile gift arrange so pio ni ta ko pelo ka lo lai hana hai ito ko be kalore sashone popoi bazane daisuni ito hai jo memento alero hodze ito Poumai ki hai hodze ali pere di shoko za hodze pimu le ko ji bi mala na hodze li po pe ki hai du shori ito we custom thebe ni je thebe ni hana hai mi ti shoni pora pi ni accept so ben kalore ito Poumai veteran sports association ma to ni choro ito hai jo vi ko bi ju hai ground Astro turf hana hi ni ko lai hana hi ko de de ke hai ito sani ko lu she di jo ali je be ito themoe sani ko lu she ana ito president hi ni pama guest of honor so lo ni ito ha bu ju je ali so de di jo ko lo zo wei shi ni moma commission concession ti talero velmo sa di to ne aspect so right na ha color shuko abdai jesu ni jo ito we tournament hana bilu ju hai daivane bilu ka kin bilu di ju hai ladi shuju mai ali vedau to lo ni ito sahana hai thau di ju ito Shri ngole liba MFS superintendent of Texas Department of Texas Government of Manipur hana hai jo bu hai ha hi ni khai pi de ana pu ve mo khai cho ito zerko biju senior most player ne ko pu polure mo sho ko ito ha pu ali suda pai di ni suda ana pu ra ko shisho ni chu hai financial closing department hi ru sho jo ali bu bani i velo lo no kre i velo no shora i velo lo hore ma shore di ni pu pau parai swani vetele more pu we gift ana ha ito suda khai de we shoni vonali memento ali so that puni ito hi jovi koju tournament hana hi prize first prize champion prize hana ha puni super 1 lakh hana ha puni super ma bishi pu velo mono ba ta kwa bole ka sukoza ito hiro juro prize donors ma ali ito Shri LS Tesho puni ito we jovi semi-finalist ha ito prize a hai be semi-finalist ma hai pile so hi the puni team club alivi prize hai so pule dini 20,000 hana hai puni i pile ni puni ito ne phone hi ni chabe jate shon ne solo we bi ko ito ro jovi ko lai be hai prize donors third prize hana hai Losii ne so pui bao de khai ge puni hay smal mai solo we mai lau bi iso ko we bo de ito ha ne ne so ko to re di ne ito pha khai de de lo ge so iso ko ba ko iso mo da kala ito Poumai na hai bu ju ko le ju bi iso ta re iso le di ne sa sho ne pi ro
thì bây giờ bây giờ là bao ra sân chú ít đó tại là sao khai mong đó gift thì là hai bây giờ là gift committee mà tao này bây giờ là bây giờ là ít đó LS Tesho special class contractor government of Manipur. Tại số thép này cho tại là thả hà có bể ít đó जो advisors ít đó vì Poumai Veteran Sports Association hi advisors mai to ra कोशिश ने है जो भी ताइले पो आखाई सुजु ताइले वानी ऑफिस ने वारु सोलो ने वेलो मोरे रे अना इतो ही ले प्राइस पोला पे तो advisor PP Ronald इतो SDOAM project director DRDA Senapati pu hai ito vi advisor re bakali kula lai gift thana hai pu vi hai ito vi advisor ma to vi rai ni gift pe re re teni jo gift thana hai so pu la moi so ko chu ku ko ma velo lo mama ko jury board hai ito ma achu ru le thokai de ana photo ma velo lo sa ra ra kai so ni ito Sabel itu với jury board hin lorai chuko a hai chesu ni to LS ML Maxan chuko RK Holisan jury board hai mai chu rồi ana jo ko ma to hai kaushi ni velo lo mo phare soni hai chu itu gift committee ma to ni pu to hi gift itu với Poumai Veteran Sports Association thì ju T-shirt hay bây giờ hit check cái bây giờ hay gift thằng ngô lo mình advisor mấy to ngô lo đấy jury board mấy to T-shirt check cái bố cả bây giờ cả lo lại gift committee mấy to này Aresabel ML Maxan RK Holison chúng tại có hiện có ít đó hay cố gắng thì chú với program hana hay live telecast rồi chú hi sân tế hi hay ít đó Shiloh Tesha live telecast chú ít đó mai với xin sao rồi pusha Allah lo ni sao rồi hana hay 15,000 hini 40 to 50,000 per day hana hai purai teni jo ito ko biju ko lai biju jo vi program live telecast jo hai sana Allah lo ni surai ana Shiloh hi phakai ge Shiloh ni minimum ni pu belam sa teni pu no ni poi minimum de khai da havu teni ini bargain choe minimum de khai da havu dikhai ge ko te pu hi lo za ito na ni pha bai tare teni no ni ito 파가이 디브라 테니 이도 하 퓨깔로 보라 미니멈 디스코 15,000 바이 테 컬러니 파플레디 알리베스니 카카오 주비 팔로레더니 이도 하 퓨로 주싱올레 샬록 데샤 이도 왜 나고 presentation vote of thanks 디 하나 해 popular 모에 디 주니 주 하 presidential address ni lig so pa ni so khau bla tele so khab mo de ni e dekho sound system hana ro ito Parsuramai Shiloh ne ha so phalo dikhai ke Parsuramai ha te chuni ito ma wei si sachi le do ni 10,000 sound system hana nga ju ha 10,000 khel mo de chuko Parsur ka gile dikhai ke Parsur se hey sunya to ha zima khai veteran ve ka gile yi ka gi pule dikhai so ko 50% दिखाई के 50% है ना है व्याप होले ममा दे नेगो छे सोरा के सो बिरा तेरो जु है इनी जु है 7,000 हिन को लाइना दि जो बिरा ते वने पार्सर कालो वी गिफ्ट अली है प्यूजी सिंगो ने गिफ्ट अली है पैसो ले पार्सर शासन पापो पेल कालो ले
mà sự đó cứ buộc khổ với về, như đó về thế giờ players mà đó bulu về như đó. Khai cô đấy, khai bà cô đấy. Ít đó já aro, ti aro social worker. Bây hai cô lulu mốt phải gift ali, cái đó chỉ bao người về lulu mốt vào gì? Anh ấy hay, tại là số akal mà social tay có tác dụng gì? Mount Pisgah College students. Ito hai Thailoni students ma allow so moni burai hame toni special number hana hai so paisu le ito Mount Pisgah College we principal hi chak hai ke hai baju zama encourage mo shalo hai zama ko tia hai ki ko lai ju hai hana hai our student mai pau ni pama lo le ni my 50 to 60 students sei lo pule dia hai lo ni hai ni kho ni bere pe to ka lo parai nako pe to khai ta ki to ni envelope hana hai nako so paisu le chuko ko p damaris shang hana hai special number ale solo ale so pule puro nako ito ni tatu ki puro envelope ale so paisu le chuko Mr. Gladson ito jo moderator pu pau pu moderator le ta ko laju pu chuko puro tatu ki ito envelope ale paisu le chuko khai su ko ni ko ito jo velo biju club ma to club ki hai ko verai sahana hai ne to mai veishi ne to ni ve mo su ko zo ne to ni ve ko ju velo mo su ko zo tournament ali bule di ma chemo he swani ne to mai veishi ni tai so ma ito managers meeting hini managers coach jury board advisor executive mai veishi meeting hini ito hai jo vi ko ju je ta kule dai so ne ti jo first day ki inaugural function opening ceremony hi ha match ali khai bele tena ha mali paisa le club leader paisa le ito chief guest ni lottery su pa ni popalo team ha pang kole ri khai ge tena hi zo ito ha pang mai li se le kalau zo chief guest ni lottery su ni popalo re dia ha ko bale the ni mai wei shi ni thau hi ta lai di thau club hi ta lai di se bu pare de lo ready solo ni ko ta bale sana ha ni to velo pri ba ni club ma da wei shi ro ka lo chi pau ni be so ko khai su ko ni ko media friends ni to ro velo pri ba ni ka lo media ma ta re be so ko gift ale ha tha show ni ka lo ka lo media ma ito hai hi velo pri ban ka lo re khai su ko pi ni ini pau no ju briefed ito vi PVSA Poumai Veteran Sports Association hai ka bani hau tai ti ju hana solo mo su ko lo za ko mu he sani in titili pang so la ka bani hau tai ti ju 2024 dau ko po hi ni ito Poumai hi ko ju lun nu ju ko ju ti ju hana interest pu ju mai like minded mai dau li ni phaloa ito ha ito Poumai Veteran Sports Association dini ali form su palu lekhe dini dako 2024 hini form su palu la ju ito hai executive members mai ki hai ku bue mai ki li ku bue advisor mai angu bue so hi zo i ji pau pa ne so ko tailor ha bala ma ji pau khalam re te shu do sho do ne mo ma na ko ito tournament hi ha mai ni pera dis so besile tailor so khalam re sani ito ha matsu su ni dai su ni form su ni ha bu association hana su pai di ju ito ro zima ali su ni por right dai pa ma ito ha the pau do ni the pau hana pa ma with football team badminton team volleyball team even basketball wo wrestling kutero jobu ito Poumai Veteran Sports Association ni conduct su ha football likhi football tournament ha jobu su rai tailor ngau tailor vi vere di suko lo za hi ha volleyball tournament mo badminton championship veteran vi te po ini even wrestling competition di ju pataro so la ju allow be sani sapataro ba vi sini solo bi ma ha sudari di ni bi bale di ini pa tu pu ni be sani
mai vei shini ito hana ha koli ni babu puyo Poumai Veteran Sports Association hi va puju ma to hi kauju komuju taluvuju talusiju ti pe bo ha re suggestion pe ra constructive voi hi lo ni suggestion pau pe ni pama so voi pu palu do ni ito ali ali se pu lekhe a khai su ko ni jo ito ni Poumai Veteran Sports Association ma to ni hai buju ne I porai dai paju porai ngau paju porai churu paju ju hai hi ve lo bi ma ha porai churu tho lo sa samoe porai ne mai bi ha lo mo bi policy ana ito Poumai ki vet senior most veteran sports personality hana hai award ali poimo she tini ito ha ito Poumai hi ju po right ne right cha right ke zhe kai ju senior most ha thao ta ge tini ito ne po pa ju not only football badminton wo basketball wo volleyball wo momat ku ju bi hi ni senior most ju ju ku te ko bi ju ha thao ta pha ito Poumai hi ma tar le popular hoy tailo so akhalamre ito hi thoni senior most sports personality hai thau tai di jo RS Abel pu hai jovi shomoni ito badminton tournament hana hai Guwahini national way ta ju a hai kwa ta ito Senapati hi mai a hai kwa ta ko ju hai quarter final ko te ko lu ju mai ale national hi ko tero quarter final ko koluju ma ale chu ko te lo shoni do ju football ko le di ko tero io khupai hai ve va so ko te so moda ma ha ke so lo vi la di hai ni ve bu ni ko le ni pha jo pe ni ve encourage so pe ju ha na ha ja Abel ki ju ma ha ito Poumai hi ro ngotei bele ma di ni I cholo ni ito executive ma to ni phalo ni Jai she, new she, di bima ji she, wei mo she, di bima ito ha award certificate ala ha pu poisule sani RS Abel I president thebe ni I ne henavar supule kalore hosho ni ne beju zama ala ha dosho do ne to mo sepai na me theu me na me to ha sepai ni I porane haiku 72 ta bima I chukute kojuma ale tini ne wei fitness hana hai juro bu ni ito theu me na ma sepai po di ju I chipo hana pao akhai so ni ja Abel ha ito award certificate hana poisule ja Abel ni ta ko popular kalole Kalau sore teli tau teli labu kai ma sezava tau jadi tau nu ngol viju serviju tau li pengapa ni tau President Mr. H. Luni Justin kalau sore George tau lo availi tau memehi Shaki Superboy Mr. Damaris Shang po tau labu gigi tau attendance players me tau hi bakali cek sesulai ye sabab de lo za balaka payo de ni tau shout out dan za payo de ni tau pawe QG VFC Balapoyo Putza the labo there Ariel attendance check suwe award both have a shot rolling all the way Shongku myself go rabai we pai papai we Curry Vaki Laini Zaduri Range Rover Ngapu Hidu Zuno Vishore Nido tili tara higo la abu bale anu guest of honor hai chief guest chief tili hi nido zo bupe diji ni tahi pa komate jine check su ba ni to hale popol masha da nu ma lo ai lo khai mi sao chu da bu hai lo khai da ma ka lo sha cho lo voi le ji to tu na sa bu ji damar sinu ma su ne ko kai jo su lo she Hello, check. Hello.
Hello, hello, check. One day. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I'm here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there will be no more, and our people will say one day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the waters may rage. In this race you may win your way. It might drive you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. It's down with the hate, when they will all be free and proud to be under the same sun, sing song of freedom like one day, one day. Whoa, whoa, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will play one day, one day, one day, one day, one day, one day. Thank you. Kalau Shri lo obviously itu titile itu zawe bulamai dawa bulamai ngaba bulamai anu titile itu alisa lo shijua ko bule di lo athabu shoju lo vili ni shakis person kalore jo lo itu guest of honor itu mai takumai itu la mai zo itu mimi hilo ju Shri Joram Koveo, the president SDOAM punas ju patelihi speech short speech teli hana zaku popular zakalolai. Rara khasa no tabel abu mai the fe tili zo Joram mai julano mai the tili salam piwa. Let me start by giving my words of encouragement and my sincere appreciation to the Poumai Veteran Sports Association for organizing such an event. This is the first edition, and bringing all the veterans and also all of us who are gathered here today to celebrate and enjoy this beautiful event. My utmost respect to Shri Dikho, Hon'ble MLA, 48 Mao A. My respect to the President of Poumai,
Veteran Sports Association and his colleagues. My respect to all the leaders on and off the dais. My respect to all the 12 participating team, and ladies and gentlemen. Today I feel extremely overjoyed to be invited as the guest of honor. I would like to thank the Poumai Veteran Association for approaching me, and without any hesitation, I've very happily agreed to grace the function, and that there I have two reasons, a very good two reasons. Because this is the first time and we're creating a historic event, the first ever Poumai Veteran Tournament, and it is always a joy for me to interact with sports lovers and sports influencers and sports promoters. So I was really happy for that one reason. And the second reason was, like I said, without any hesitancy, I said yes to grace this function because one of our very tall leader, a leader of great stature, a leader who have contributed a lot to the society in different ways. Not only that, but he have also contributed so much to the field of sports, the sports fraternity of our district. He is none other than our Sir Shri Dikho. Through our Sir, he himself, he was a player, he was a footballer, he have played highest level football, I should say. He have played Subrata Mukherjee in the national level, and even till now, he is doing so much for the sports fraternity of our district. Today, I can proudly proclaim, because of our Sir, through our Sir, that we have one of the best infrastructure in our state. I can proudly proclaim that. Manipur is a powerhouse of football. And today, I, as the president of SDOAM, always talk with pride to my other counterpart from other districts that now we have the best football infrastructure, we have the best football academy in our state. That is only possible because of the contribution of our Sir Dikho. Thank you so much, sir. And today, all our veterans, the middle-aged Poumais have gathered here today to enjoy this beautiful game. Zoji dono ha tabelo cha bui ha ji do metoli ha ji do health bodenu ji do health some biro monshi metoli so atrei buru re metoli so asama pamathamana ha va tabelo ja zera ji do atrele se ya tabelo ya metoli bure e metoli so Dao no sports interest ka bui de bra no attend no shano ve atrei buru we ana solitary moye we ji ni to tolo pano ni to veteran me dano have a tabelo actively involved sa bui so it becomes more easier for us to interact with you all, to discuss about sports and to bring transformation in our district through sports. Nidano have a tabelo, tournament atre have a tabelo, practice a budiligi, Jino ground tabelo and netar interaction, netar sapra, sports in a Kadija, Nama virus, sports in a Kadija, district Mavi Barose, sports in Jito Tabe, Mahazano Tabra, state level hino, national level hino tabelo, Jito Nama upon a Virano, Kadijano, Jito district Juasor Moshe, yet tabelo, Jino. Tabelo neta hino padaim longer away. And neta we true you know tilelihi. There was one point of time when we try our best to sports fraternity hino bua buti pra sports association him buti pra no. Jito no tabelo fe puma da kadu jana convince rano. Sports it's a very fast growing industry in our country and also in our state and also in our district. Jino pepu me da kya rano
nhà máy đó ở trên hin hết ra ở trên nó scope một lâu vậy họ ví dụ rồi họ đua số rồi à phát đã lấy cái về ở đâu cái rồi ta đi đâu rồi anh nói cho chỉ đó veteran mà nó hay là actively ta về rồi hết ra participate cho nó ở trên hay lấy cái chỉ đó nó lâu số đuôi trôi sâu rồi lòng rồi chúng ni tao mà tao lấy thế nào Allah bu mà tao sụp lại ni tao tao về là cái gì nó ni tao hi về interaction chỉ tao nhà mà hay ở trên hi nó pan virano ở trên hi nó pan du sorano ở trên hi nó pan Julian ở nó phải tao về luôn chỉ tao Poumai tra thế chỉ tao district tra thế à sao về sau này chỉ tao sao ở trên mà tao về rồi ni tao April 1 giờ hay nó tao về rồi à sao ni tao sao interaction bu ni tao nó have về nó platform pin à so जी ने तो फे थी ने तो वेटरन में जो तबे लबू थे फे थी हां जी ने तो ट्रलो ना पानो है जे चुत्ता कर रहा चलो वा ने तो नो एक्टिवली हैव एन पार्टिसिपेट पूरे नो स्पोर्ट्स भी पले 200 पले ये देखो ट्रांसफॉर्मेशनली स्पोर्ट्स इन फे ले देखो we need the participations of all the stakeholders anya atz fe pu leader में थे फे तालेरा न जी तो ज जेरा न सो दरकारी बुरो है वो नो ताकर रहा चलो वा निदा न्यामे दनो निला तोंग में दनो अट्रे ही नो विये बुरे ही नो एंकोरेज सुपियो न्यामे तो सब पना ट्रेम दोरा पनो अट्रेम भी मलिसर देनो निदा नो अका कुसबिया नो निदा नो एंकोरेज नो सा सुपियो ये न्यामे दनो लर ही नो विये बुझे मा लर पनम दो तोरो न्यामे विटालेन है जुजी तो अच्छे दानो जुजी तो मिडिल एज दानो जी दानो एक्सपीरियंस बुआ बु दानो न्यामे भी टैलेंट ना सो जी दानो आइडेंटिफाई सो दानो न्यामे नो दाइ ही भी वे ये नहीं सो जी दानो को दे नो जी दानो एनकरेज सा खाओ दो भाई दिनो न्यामे लिनो लर ही भी से मा बु में लिया पन लरम दरा आए सो ले ये जो सा पता ला मो न्यामे लिनो अट्रेस सो थे मा बुआ लर ही नो भी तो बुआ आ है ना पन अट्रेब ले या को दे बुआ सा पता ला मो तेने जी तो है को ले तो रनो जी तो न्यामे तो दाही नो टैलेंट बुए ये ना सो कोले अट्रे ही भी बुशे मा अत्ज़ फे पुता ना ये दाना एनकरेज पियो ने तो न्यामे तो रसो ये लर ही नो भी बुशे मा लर ही से ताओ से एनकरेज पियो जी ने तो ही हना पाउ दे नो है जी ने पाउ रहे ते ना खाए से ब्ले टलो तो रहे वेटरन में तो हवे तबेलु अट्रे ले टीम किया है तो नो ने तो नो जबू टूर्नामेंट अट्रे नहीं सो ने तो ये भी नहीं नो ने तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट नहीं ना अट्रैक्ट तो ये नो ने तो ये भी ना सो तबेला को ले में थे दिल्ली न्याले में थे दिल्ली हाँ ने तो भी एग्जांपल अभी ना सो सब गाबियो जी ने तो ही पौधा ना चलो तो कल शोरे जी तो भी प्रेसिडेंट SDOAM Joram Koveo नो सजी चिपो वही शोई तो ही पाऊ गाँव पुरे पूजा जो जी तो Poumai ना लिखी मोए स्पोर्ट्स फी have no contribution totally not limit to ye lin no lipano alai to district in general less state level hi kuitia pun ha your contribution supuya suputi this ito ni kalwa pom shalwa ni he chu phatli he kalore diji ni he popu no now we shall favor with a very beautiful special song number from Mount Pisgah College students. Please come and take your time. Ito hai visual exhibition match ali witness to khale Mao Veteran FC alia Poumai Veteran FC ito we formal program hana chede the loser my salenu ito ko witness to you til alia supule di you my so here ponga poi boy. Please take your time. Hello, check, check, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check, check. Hello, check, check, check. Check, check, check.
himajo sana dijole so himajo sana dijole time was moving and things keep changing but we don't know which way to go but you lead us and show us the way so himajo sana dijole every day we hear something's wrong there's full of anguish pain no hope to move on hear the children cry out to you reach out with love and give them hope it's for you and me dream alive walking hand in hand until we reach our goal but souls have been broken it's time to lend our helping hand may the peace of God bring unity and love let us live as one those ancient times we were living completely astray but if you don't lead us where would we be without you now you're the only hope that is shining and let us live as one sana dijole where hijo come let us live as one Kalau Shri man piska student mata ito la ito Poumai vis the Sobuji College Poumai Naga Baptist Association no college Kibuju Namaitoi. Thank you so much for the beautiful song and also our friends from Mount Pisgah who came to witness and so join this program. Thank you for your participation. George ito Zoe chief guest Tsakabuju ito we Shri Losii Dikho the Hon'ble MLA 48 Mao SC Punu Zoe chipo popure potile poiwe poda nu takate pol zakalolai. First edition of the Poumai Veteran Football Tournament. The organizing committee, the Poumai Veteran Football Sports Association, is also guest of honor, so happy, my younger brother, President SDOAM, Mr. Koveo, all the senior leaders on the dais and off the dais, and most importantly, the participants, the veteran footballers, football enthusiasts. Poumai Veteran Sports Association no football tournament solero I was very excited
and I really want to participate and see your people's participation. I do know was so interested to see all of you. I want to congratulate all of you. I will not speak much. I know 2 teams will be playing after this speech, and if you stand on the sun in the sun for quite long, I think you will face problem. I just participated Poumai Open Wrestling Tournament in Delhi 2 days back in Delhi. I was so excited to see the promotional attitude of the people, our leaders there in Delhi also. And although as a speech, I congratulate them, and I acknowledge the contribution of our Poumai brothers. In Senapati, the traditional wrestling, our indigenous wrestling, has been promoted by our Poumai brothers. In recognition of their contribution, of their participation, the government of Manipur has recognized, and they have decided to start to install a indigenous sports arena in Senapati district, which we have already started in Karong Stadium. This is your contribution. Because of our Poumai brothers' participation and encouragement, promotional this thing in sports, this has been done. And today also, I'm so excited to see all of you participating in this tournament like this. I have heard the prayer of our Reverend just now, our Reverend Stephenson. For my chipewa, chulu generation after generation butawa, time butawa tale vule. But today we have a very good people, very good generation now. Hivo indamuno mutatevo manyo wala no teo. Hivo I know you people are engaged everywhere. Na hivo indano ako unity kali so promote so leche rogu strength so manye, participate so manye, unity amanye. This is something extraordinary, admirable. So Reverend my chick let us continue to praise God. Ida mu districtly, ida mu statele, ida mu hivo asakto, ropo mu hivo jibrago, probrago, sanya prago, top vitally, oramuno, pure jones mocholo, ida mu oramu kushuleche. We are so much impressed to see all of you like this. Jovote, chongo ida mu Koveo no kaperivo, the importance of sports. Actually, sports industry is much sure. Sports is so much, but this is a way of life. This is a way of earning. We should take it up as career, as profession. So much, and that will come through people like us. Ita muna ko promotion so pi ako to encourage so pi. So there is no way. I know that actually we are already over age. Yet fitness is another important concern, but encouraging the youth to participate in the sports is so important. It has so many share. Additionally, employment problems so many other things are there. So it is it is not a loss. It is a great investment for all of us. Participating here today to see you people. And the way you organize, we are so encouraged. So thank you so much. You will not be able to play also, but we just come here. And after this also there is an exhibition match between Mao veterans and Poumai veterans. Poumai with 2 brothers. The Mao and Poumai, we try to bring unity, understanding among ourselves. And I say that we serve Malaysia. Katales also Malaysia to physically. Kaleta maralo hai. Kalizo buble. So we have a sports, we have interaction. So we and for my participation, I actually now our state is under such condition, financially also, where we are now under suspended animation. We have no power
we only get salary. Salary we are supposed to get today, but I check in my mobile, so I don't know how to contribute. I was having only 14,000 rupees in my account yesterday, but once moment it gets into my account, I'll donate 1 lakh rupees for the tournament, and then I hope by today or tomorrow it should be in the account. And I hope our brother, Hon'ble MLA Kumu, also will be getting the same amount today. So both of us will see how we can help you. And we're so encouraged. Once again, thank you so much and all the best. Have a blessed day. Thank you. Kalau sore itu ja la itu zure, la itu puasa buju itu MLA Street de kono saji cipauso, tu saya tahu mimi pabu ni. Zo hai villa buju itu mai tu hai rakop shoju mai de ponoe. First edition, itu history hilu lah buju pemana kau buju mai, itu tahun mai par mai itu tahu itu ku show lah kita tahun mai dia dulu, jiana pupon kau tak lah buju mai, so ni zoi itu mai heavy lah buju mai selesa, rakop shoju mai tu ada jina ponawe, itu asal saya ada jini day ponawe, jual zoi itu all taking, tili alipusu lah Mr. P. Shampoo. The Games and Sports Secretary, Poumai Veteran Sports Association. Hanenu. Teli kepusula is a declaration of the game. Hada shosho punu sa kusupi teli sula. Puta kebuji teli hi exhibition match hi lobe maito players maito jini chopa pisula. Tasho yu teli inu lala jiz a kite upoyo. Hina Luna SH Robert, PS Piazuko, Dr. Stevenson, Shampoo, T. Romeo, Ko Ashile, VD Daniel, NL David, P. Van Me, Dr. H. Liba, PB Ronald, James Panner, Tolu Rocky, Duna Dio, J. Komosha, BH Alexander, Suva TNK, R. Sapuna Oba, Seba Enoch, Taiku Paul, R.S. Ruben, R.S. Abel. Heto no Poumai veteran Tim Lisi Bobuju Maitoy. Hello, hello. I'll take in pula my vision love with girl. Hello, Lana Bijumato, Neto Mati Tine, you know, right in Sovilla, Mati Tina at a friend of girl. E Mr. Delanimatology Popo E Mr. Ramaji Hinu Shaki Siwa Pawe So Loser Zovu Poumai Veteran Football Tournament Hahi Inu Kroreha Sportsmanship Way Game Spirit Ala Discipline Vitoa Krolai Supinu Organizer Maitovi Rules and Regulation Krihinu Latoa Krolai Kraloi Declaration of the match. Zovi game hana hai. Ito chief guest nanu takolo napa. Ito match declare supui sule. Shri L. Dikho, MLA 48 Mao, Manipur, declared the first veteran football tournament of the Poumai Veteran Football Association officially opened.
Kalore. Hey, that's okay. Tên là curry với keeper nào phải? Nó với xoay, giọt khai lúc vậy. Kalore. Hai về bút thì hi, chỉ nó Mao, ít tàu theo ra sau với Mao veteran mà với team list, chỉ nó chọn bao nhiêu lẽ? Ji pronunciation ko masa ko molaza suzupyo. Ni to cho ta babai balere. Kala shore zata bottle ta lo veket supyo. Te iso boma ni to ne shamya tu da. Ida program zeve possible jinu ni to mashula kala popoi boy. Exhibition match lo bui da po ita Poumai team da thashon ita dressing room hi ta ko lo po diji report supyo diji ni to hi pawe. Chỉ tờ Mao veteran player list hay tờ gì cho bảo bấy số lẽ A Atiso jersey number 1, L Aro jersey number 3, A Washington jersey number 11, K Ashley jersey number 14, A Fokreho jersey number 18, A Adako jersey number 6, KH Dikho, jersey number 5, A Losii, jersey number 12, L Adani, jersey number 13, Ilo, jersey number 2 captain, A Ilo, jersey number 17. Had on the first 11. Alaya tapi ini kalau buju team members, team list, P Maniko, Nili Puriba, TH Hipuna, and Maniko, NG Ashifra, Mashrani, Ichi, Daniel, Atiko, Adasha Rocky, M Atiko, Nili Foze, I like coach George Chifode, I like Losra Kaina manager, I like Atiko physio. Hay tờ nít tờ Mao veteran with team list thôi. Sắp ino game hay officials. Ito vi referee officials mai tờ nít tờ thashonu. Ito vi office cái report sắp ino nít tờ vi members nít tờ board referee mai tờ nít tờ hi post sắp ino vui. Referee officials mai tờ thashonu nít tờ vi buhi report supaya danu ni tahu official mata ne possible by samai danu. Atuba matam da koi ki official sing na chan bidu na koi ki report tu na office tahu biu hai bisi koi ki huzik officials ki tarap tegi no ge da khang hanjari. Jita we PSV we president Loni Justin nikai pusai ta we game we lottery hana vanu nia da ka shop we thashonu high stage ta babula zakalo lai Poumai sports veteran we president lai ta chief guest ne pai ta we lottery pixel su lai thafya ni thashonu stage ai report su khopila zakalo lai